Thabela. Go boditse mojova ka re nota tsebe tse o tlo tla jumpa o ka re di-popcorn ka re ga makhuru. Thabela. Prof ane wena wa ene maka so. Thabela. Botse Ke monna mpe sebaka ke tlhalose ke bolele ga a sa nyake. O tla ba defender. Le ntheleditse ke. Na ntong ka defender mo go di Our hotel is Manambi. Relax man. Jova Relax. Moja Mujova mute. fixing. Mujova mute. Our hotel a is sha per ke go mo. All right. Banna ba gesho. Go bontšha gore monno ke bereka le ena a sa tshepagale. Di-bodyguard je be je le 10. Yena le 1. Re betha tsaka re mmethile prime. Yena a sa bethe tsaka. A ba botsa tsaka re wa mpona gore nna ke go bethe nna. Wena e le gore ge e le gore wena o le mo live o tshwana le nna o na di-bodyguard. Motho a bolela gore nna wa mpona ra ke go betha. Batho ba mmetha. Go ra re motho ke go ra re a betrayal. Ke a fetša. Number 2, go no bolela nnete. Monno phone wa tseneng ka yona mo ke aka o reketse ke nna ke iPhone ya ka. No. I see our room. Nyana ke bolele ntheletse man. Sa e ka le hloyo. O ka no bona le hloyo mara sa e ka le hloyo nko ntheletse ke bolele. Nna ga ni bala ke sale mo profeta ke tlo tla ka nako ya ka le ga le ka re la destroy le ntshinya madina a lo ke masilo. A ke bolele ka taba e. Monno kwa ga be Driefontein ba botšisheng. Last week ba kirile a utsutse dijo wa hlaka ana dijo. Le nno a bereke. Ba kirile dijo ka taxing ya gabe. Ya sekgale ya sekorokoro ya E20 le ya kgale. Ba utsutse dijo ba di beile ka moo. Ke a feta wa le moo. Monno ke next door ya ka. Nna le ena re dula gaufi le gaufi. Re dula straateng se se 1. Ke a feta gona moo. Mojovisi tell you profit o kae ka tsena kae a di munyake tšeo o ba se gona ke profita batho la ke tsena a ke profita batho tša di scam di no bolela mang le mang tšeo a di tshwenya ka scama motho Wo ngaka wena. ke gopela ke bolela gale re theletše A ke Mojovisi ga ne nkarabe mo fela o ngaka na. Arabe ke ngaka ke gomole. Welcome back and thank you so much for joining me. Bagesho ba bolela nnete ge ba re o se ke bua tsogele o tshepile motho la go ka rata motho jwang kapa jwang tseba gore go ne le dilo tše e leng gore ga se wa swanela go mmotša tšona goba wa mmontšha tšona. Mona Prophet Tshepo le Jobius ke batho ba e leng gore be ba le close ba dula kgauswi le kgauswi motseng o motee strateng se se tee ebile be ba bereka mmogo be ba tsebelana diphiri tše dikgolo tše e leng gore batho ba bantšhi a ba di tsebe. Ga di jale Jobius o tlogetše mošomo a tlogetše mošomo ga sa nyaka go iponana le Prophet Tshepo mara Prophet Tshepo o bontšha e le gore o sa rata Jobius eno ba e le gore o tšwafiša ke gore Jobius o kare ga a sa nyaka selo se se mo kopanyang le yena. Bjale ka nako e le gore be go bethwa Tsaka ka morago ga gore Tsaka a bolele mahlapa ga go yena Prophet Tshepo ba speech ba lata Tsaka ba mo swara gomme ge ba fetša bona ba le ba 10 ba iša Tsaka letsogo. And then Jobius ya re yena ga a nyake go bona a išitše Tsaka letsogo ka ge e le gore Tsaka a se a roga yena ebile a se a botša yena mantšu ao. So a re wa mpona Tsaka a senke ko go thatša a mmotša gona mo pele ga Tshepo gore wa bona gore ba go dirileng nna senke ka go dira selo o ba nyaka go tintšha ka gare ga kotsi mohlomongwe ge e le gore Tsaka o ba e tlo sepela a ye go bula case yena o ba se gona ka mogare ga ditaba tšeo o ba ile mo o tlo bolela gore be a ile mo a sa tsebe gore be yo bethiwa be go motho be yo swarwa ka matsogo ene ebile Tsaka le yena ke nagana gore be a tla bolela gore mo gare ga batho ba ka mokana nna o ke yena sengankiša letsogo mara ge e le ba bang ke bona ba nkgobaditšeng ene ebile Tshepo o sa tšwela pele go bolela ka yona o fa bohlatse jo bo tletšeng gore ka le le la matšatši ge a ka swarwa molato o lona o kgone go tsoga. So hlokomela seo se bolelang hlokomela se e leng gore bosasa se ka tla sa go tsenya ka gare ga kotsi lebelela šebešite gore o ka gare ga bothata bo bo kakang
dilo tše a beng a di dira gane jwale ga thoma e fa mabaka dilo tšela di a thoma di a tsoga ba na le bohlatse jwa gore kana wena o kile wa re o kile wa dira so video ke ye social media ga e lebale so te tshwareng gabotse le te tlhokomeleng le skebe la senya le skebe la koša a batho ba ba mohloko le skebe la dira lo tše e leng gore go sasa di tloletse ntšha ka gare ga toronko ke opinion ya ka yeo ke le hunadi ke re thank you so much for watching family. Please don't forget to share, like and subscribe. Lena le sella subscribe la rato ke leo tada.